I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi. Danas krećemo sa novim serijalom, a to je single player preživljavanje. Znači, bože, evo da krenemo ovdje sve kako treba namješteno, bez ikakvih cheateva ćemo igrati. I to, evo sad pravimo svijet. Sam da kono čita, znači danas imamo da pričamo svašta. Mislim, imamo možda, moram reći zašto nisam snimao epizode. Zašto krećem s ovim samostalnim preživljavanjem i nekako uopšte o kanalu. Gdje sam se rodio? Šta je ovo hljeve? Najna veze, nas igrat ćemo. Ako ne znam gdje trebam sad da izađem iz ove zime, iz ovog leda, ali nema veze. Evo da napravimo achievement. Evo prvo da krenemo, zašto krećem sa novim serijalom? Zato što kad se napravi nova mapa na Cloud serveru, pošto sad je opet postalo sve ono pre-OP, zato što ljudi sad kogod novi da uđe na server, on ima sve moguće može imati zato što ima end farma i to sve, pa bez veze, mislim, krenut ćemo sa samostalnim preživljavanjem, kad resetujem mapu, ponovo ću krenuti igrati tamo i snimati to. A do tada ćemo igrati samostalno preživljavanje. Najvjerojatnije da će biti dosta epizoda, pošto i meni se sad trenutno igra preživljavanje i to. I ne znam šta da vam kažem, znači, bože, eto. Da vam kažem zašto nije bilo epizoda, znači, epizoda nije bilo na kanalu zbog toga što mi se jednostavno nije snimalo, eto. Znači, najjednostavnije rečeno. Mislim, bilo je i tog da se znači ne snima, bilo je sad snimite epizod pa uđem, na primjer, pokušavao sam 1-2-3 puta da snimim na MCSG-u i jednom je znači bio super recording, super znači snimak i dođem do deathmatcha i sve to i na deathmatchu me ubije neki lik stakovaniji od mene, ja imao full leather i to sve. Ubije me neki lik, ali se nešto zeznu program sa snimanje i to. Onda nisam mogao da uploadim, pošto glupo bilo gledate mene kako igram i ono što sam rekao prije 5 minuta, vama tek tad dođe i ubrzano, skroz, na primjer, ubrzao sam i to. Tako. Pa rekao, neću izbaciti, probat ćemo snimiti nešto drugo. Evo ovdje ima odmah Irona i tog sve. Sam da pokupim ove neke stvari. Ovo nešto mi krenulo lagat, sad ne znam zbog čega, ali nema veze. Evo ga, popravilo se odmah, fix, to bože. Znači, ne znam šta da vam pričam. Eto. A na početku epizode rekao da imam sve šta pričam. Da mi budala pa, eto. Znači, sad ćemo ovo uzeti neke stvari odavde, pošto nije bilo namijenjeno da dođem u mine, pošto šta ću mine u prvoj epizodi, nego barem da pokupim ovdje stvari što sam našao ovaj iron, da barem imamo malo irona i morat ću ući u tam malu usporednu pesmu da vidim šta se tamo radi to. Znači, kao što ste mogli da sad vidite, imam novi skin, mislim ja sam ga sam pravio. Možda da to nije baš nešto lijep, ali meni se sviđa, baš zato što sam ga sam pravio. Na osnovu tog skina mi je napravljen banner i avatar, to se zahvaljujem liku s Face-a, ja mislim, ne znam kako se tačno sad zove, ali ostavit ću link njegovog Facebook profila u opis klipa, tako da možete čovjeka posjetiti, ako on bude dao da ja stavim njegov link, tako da eto. Evo, pokupili smo ovo, pokupit ćemo gore iron, koja smo već uprili što da ga ne pokupimo. Da imamo boga svega i to, gdje je kamen, da se popnimo gore, da ne budem slučajno pao. I to, znači, tako. Epizode ću nastaviti snimati logično na kanalu. Sad sam na nekom raspustu i tak to, Vaskrs, Uskrs, tak to, znate te stvari. Pa eto, meni je super, ba sam da je raspust, tako to. Evo,
ovo smo ovdje uradili, sad napravimo da napravimo toolove, da imamo sekira, to ide na 3. Malo sam se pogubio u Minecraftu, mislim igrao sam ja Minecraft, to što yes, igrao sam ja Minecraft, ali nisam baš puno ga igrao, tako da sam se malo i pogubio. Sam moram naći negdje hranu, sam ne znam gdje ćemo to naći, ali ajde. Ako niš morat ćemo praviti farm odmah u drugoj epizodi, što nije baš nešto, ali hajde. Da pokupimo ovu bundevu. Tekstura je Faithful, kao što su već možda mogli primijetiti. Stvarno ne znam šta da vam više govorim, a pokupit ćemo sve ove bundeve. Da nam se nađu poslije. A stvarno ne znam gdje se izlazi iz ovog bioma snježnog. Pošto se baš ne bude, izvinite zbog ovih uva. Sad će to tako malo lago dok se loadaju čankovi tamo. Pošto nismo nigdje bili, pošto tek mogu sve, evo vidite u ovoj teksturi kako ima lijepo ovo. Neke stvari kao što je ta večurka 3D. Evo ovo svinja, to me treba. Stani bre. Tako je. Nju smo ubili. Idemo po još hrane. Znači tu. Epizode će možda biti u bloku, pa da ja sam isječim. Pa nemojte se onda čuti ako ja u nekoj epizodi ne kažem i gdje ste, pozdrav svima našom, evo nas u novoj epizodi, možda neke epizode budu bile u blok pa ja vam budem sam isjecu. Dok li bude mi odgovarala jedna epizoda, tako da vidjet ću. Kako bude bilo praktičnije. Evo, za sad ćemo uputiti ove svinje, da imamo hrane. Ovdje ćemo napraviti jednu peć, jedan furnace, da stavimo da se peče ta hrana. Idemo još, više ne možemo ni trčati koliko smo gladni, znači bože. I to, znači razumijemo se. Stvarno boli da u ovoj epizodi, barem u ovoj prvoj, nađemo izlaz odavde iz ovog, nemam pojma odakle, eto. Iz ovih gluposti. Šta ćemo ovdje ba, što me baš ovdje spavnovalo. A na mislim, neću mi niš prekidat, ako niš tražit ćemo u drugim epizodama. Sad da pobijemo ovu stoku malu. Imamo hrane, znate to. To. Sam ja ne znam sad odakle sam došao, eto. Ja se već na početku odmah zagubio. Bože. Štaš kada je čovjek lud? Evo ga, ovdje nismo se zagubili, pa gdje ćemo se mi zagubiti, jeste li luda. Deva. Ajde da napravimo ovdje odmah da se mi ukopavamo. Evo ovo ćemo sad ukopati. Kad smo već ovo stavili, furnace tu, da se odmah dolje ukopavamo. Evo ovako. Na ovoj će razini biti, idemo sad vamo samo. Ovak malo. Da napravimo 3 bloka da možemo iskočiti malo kući. Znate tu, eto. Epizode će trajati tako možda po 10 minuta, ja ću praviti tako isječke. Tako tu, evo ovdje će nam znači biti, idemo vam još malo nešto proširiti. Evo ovaj novi blok, granit, ja mislim da se zove, ali ga nisam dobro izgovorio šta ću ja, nemam pojma. Evo sad samo ovu da očistimo, unijeti dole crafting table i to, nismo našli vunu, to se baš i ne sviđa. Zato što bilo lijepo da smo našli vunu da možemo odmah prespavati prvu noć. Ali ništa, idemo vam samo u ovoj hljebe što sam ja uradio. Ajde na vezi stavit ćemo, još su stavi čovječe. Samo da srušimo, izdržat će nam pickaxe, hoće logično. Evo ovo je nekako bag naša mala kuća za početak, mislim kakva kuća bol. Znači gdje smo se ukopali, tu. Znamo šta je. Imamo znači hrani, ne treba se više ni peći. Tako da idemo sad dole. Ovo ćemo zatvoriti. Tako napraviti baklje da vi nešto vidite. Pošto šta je tu falno ako vi ne vidite. Stavit ćemo gore. Ovako. I ovako. Tako. Stavimo tu.
i tu uzeti napraviti jedan chest i pošto nemamo puno stvari, nemamo šta ostaviti unutra, tako stavite ovo da se još peče, ovo unutra i ovo će možda biti prvi blok ili nemam pojma, ja mislim da ću prekinuti sad epizodu pošto da snimam ovo odmah da se renderuje i to. Znači to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!